Bosmic Otim word pariemo. In kiri gengi ni ning Lobo Acholi wenge ni ini tiki twoo. Dan wenge ni ini tiki twoo chilim. Dan weng me ya choli gulu kwene ginge weng ni ini tiki chilim. Mon ni weng gi monyo yat. Mon may bedu ket gi weng gi monyo yat. Gili mon yat. In ki komi wan mo kedu tim ara dwayo in ki motoka. In yet era vini bera tie dashboard e kwanyo mai monyo atie ngai Lobo Acholi ma pengen ni ini tiki twoo. Latini charo eni ujogo kinywado i 20 ngo kinywado 2016 tiki twoo ma orano ko ikana kana tunguya tungro bilo ja nga pengen ni in kumelia mari tawni endong voice recording korki nga gini kay kero any style but the facts Kerchali bini nok life kud ma ana logo enni ienu chake kombedong dwe ario pe logo pien ma chie lewi wato weng rege chwege weng wato pichilim iluor nyurchilimi kigei I od yat Nairobi dwe adeka ngich ibedi clinic machilima yeuti attacking in frustration ki yat uno ibedu ka keng dagu ni pegi bar chake cancer pegi cancer nini ko lini pegi cancer gam kirgeng ning Lobo Acholi weng ngeyo ni in Bosmic Otim in la twoo donc in frustration me chilim en wego inge mwaga bida ngechi tere ini noni tiki chilim ine frustration ne kiru duguraj mwaga bid kami tukumeno mwaga bor mai pime de chako donye ene yati ene dong frustration ne mete chako yep to kata la taya chuni chwe o cha weng but Lobo Acholi weng ngeyo ni ini tiki chilim lutiro ni muken makom giliep bene tie muken mai kana bene pe mere dan ngeni lutiro ni kaya dabe lutiro ni kara pario ene pario ni ma ara ngeyo ne apart ni ma ana ngeyo so Bosmic Otim ibi winyo full details mong ma kane ma no pa mier ne guka ti wa kama leng abi kelo gi weng wa abi mui wa malo kai piem ko atika dugu bori atika bino bori i full force Otim an ka keji komi wa right tega an akeji komi right in Chile adi maidano ke borra chilling maidano ke borra over 18 million wai chawa ni pe chulo nga pengeu ni gulu ana yona poko loan igulu nga pengeu ni gulu ana tiki one of the biggest produce store igulu ini what produce store na kidi inu team imutaka na ana team in kidi lok meng mugu lok vola ni ini wile mutaka Otim Bosmic in wa yam ikuo ni pe wile mutaka moki ken mutoka ipsam ma ini berka ngwe kede gen ma ana berka duwe kede ni morka ini utema wany aye uvoli kede uga morka ni ki bon ingwe ju kede duwe adek tere campaign para mwa tumri tap jume bon kubien kuma ko mutoka ni ko ibere ye wa police iberi ye police kati wa gobo wana kila chia ye wachero gami morka ni jume bon o kwanya cherchen o cher kere do Kampala o tema ti u keda tia me campaign in la main in la volo we petiu and you we are when team merke tiu keda tia ki using chiki bono ken charo condom ki bono charo ken gina konye peke enare o tiu keda ki di ina ki kunyi kingeyo mingio in kitiu keda tia mere charo condom pe kini pe kigin mo yaw tim ipe kigin mo morka chiel channi madong ikar me campaign bitre zanywa mumi morka pa bitre zanywa nga penge product px inge kenyu morka mukena chielli
ileri kwany mor ka padako ne ka ibir ka vola chune mu ma ming ni wila ki konya kede uti miniti ka chiana maraji kuoni en initi ki chiran maraji kuoni en chiran en ka chiana ma ti kede ni wang mau ke lito eni dong umor weyo cha weng ka lwen ki down ni we ko wachak lwen wadong wachak lwen en do yi lwen ki kira ngat mo bak dogeni ning pe abi ye giving up pe na abi ye lokedi bena blocking any dong I have declared war against Bosmic Otim. I've declared war against you abi yiri kuiji